Thutha wa hahwiri ikoretwo kuo kuri arimi a mbembe makiria kuma gitaro-ini kia Rift Valley gwakiriria kumana na miario ya minister wa urimi Mwangi kiumia kihituku iria yekirire ngaji uhoti wa thirikari kugurira arimi fertilizer ya raithi, riu kuri na kamweneni kautorania kuri arimi aya. The ministry could not proceed because the required funds have not yet been provided for by the National Treasury. O ne thutha wa Munini wa mutongoria wa bururi William Ruto watha minister wa Kigina na murunawe wa urimi Mwangi meke mituki kugathika Kigina gia kugurira arimi mihuko milioni 2 ya fertilizer ya kuhanda naihenya utoria kuhoteka. Kwa sasa tuko na magunia milioni 1 ya mbolea, lakini tunahitaji milioni 2 zingine ambazo zinahitajika katika msimu huu. Kwa hivyo, kwa sababu tuko na milioni 1 tayari, waharakishe ununuzi wa hiyo milioni 2 ndio wananchi katika sehemu hii ambayo wanatumia mbolea hiyo wasipate matatizo. Akiaria hindi ya mathiko mauria wari muteithiriria wa President Moi Leonard Ruto ni ateaniirie muhuhu uria ukoretwo kuo gitambio mwena ucio ati thirikari ni atiganiirie arimi kuri ugite kioneki gia thirikari ni gutigirira bururi uri na irio cia kuigana. Katika mpango yetu ya Big 4 tumelenga kupanua na kuongeza mazao yetu mashambani ndio tuwe na chakula ya kutosha. Miario ya Ruto yukite oriri arimi a mbembe kuma rugongo rwa gitaro kia Rift Valley maroganite na gwikanirira wiguana na kambuni imwe ya mundu kiumbe niguo mateithiririe kugura fertilizer ya raithi ya kuhanda thutha wa kwaga mwihoko na thirikari. Ona kuri uguo wiguano wa arimi acio na muonjoria ucio ni urakumithio ni atongoria amwe kuma gitaro kiu makiuga ona huthirwo ni mundu kiumbe kwiyaka giuteti mbere ya githurano kia mwaka wa 2022. Riu maitho mothe mekwerekerio kuri ministry ya Kigina kuona kana ni kurekereria Kigina gia kuigana kuri ministry ya urimi gukinyaniria uge wa Ruto. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani.